Yes kabisa, ikaze kuri Sport Room TV Rwanda. Nizere ko aho uherereye hose rwose ukomeje kubugubwa neza, gusa nawe utameze neza nkwifurize kuza kumera neza. Nyagasani aracyahari kandi arakurinze. Yes, turaje rero ngo tuganire kuko twahisemo siporo, twe niyo tuganira hano rwose. Turi imparirwa mikino, ikipe ya APR Football Club, ikipe y'ingabo z'igihugu Gitinyiro n'andi mazina menshi, ikaba ifite amakuru menshi. Igikorwa nyamukuru kuri uyu munsi cy'umuganda kiri kuba rwose kandi kirarimbana nk'uko mubibona ku mavideo twatangije. Ikindi, imyitozo ku munsi wo kwa gatanu yaje kubisubukurwa, ibera ku kibuga cy'imyitozo cya Shyorongi. Ese nabaye bakinnyi batagaragaye muri iyi myitozo, ese niye mpamvu batayigaragayemo, byose uraza kubimenyera muri iyi video. Cyusabwa rero no kudutiza umwanya wawe amatwi, ubundi ugakurikirana neza witonze iby'iyi kipe. Niba uri umukunzi wa APR Football Club rwose ndakurarikira kuza kuryoherwa, wowe komeza ubane natwe rwose muri iyi video. Kandi niba uri umukunzi w'umupira w'amaguru nabwo ndabizi neza ko uri buze kwishima, kuko ibikorwa by'iyi kipe rwose ni ibikorwa bisukuye kandi bya buri munyarwanda wese byungura umuturarwanda muri rusange rwose. Reka rwanze nsuze abantu batuye hanze y'igihugu bose, ariko mwumvira muri Kinyarwanda, muri inshuti nziza z'akadasohoka hano kuri Sport Room TV Rwanda. Bibutse kubanza gukanda subscribe rwose niba ari bwo ukigera hano ari ubwa mbere, ubundi niba waranamaze kubikora kandi kuri like kugira twereke urukundo. Ujya hasi muri comment naho duhereze igitekerezo cyawe muri rusange. Niba uri umukunzi w'ikipe ya APR Football Club, manura rwose udutima tw'umukara n'umwe n'utudarapo rwose twa APR, cyangwa se utubwiye ngo ndi Gitinyiro, cyangwa se ndi umukunzi wa APR Football Club. Nibyo muri rusange tugiye kuba tuvugaho rwose, mbahereza ikaze hano kuri YouTube channel yacu, ari nayo yanyu rwose tuganiraho, Sport Room TV Rwanda. Twatangiye ati Rwanda's most decorated football club giant, ikipe y'ingabo z'igihugu APR Football Club, Rwanda Premier League Champions 2023-2024. Ikipe ifite ibikombe byinshi hano mu Rwanda, dore ko ifite ibikombe bigera kuri 22 mu myaka 30 imaze ishinzwe. Iyi siroga yabo cyangwa se ikivugo cyabo ti umurava intsinzi, nibyo usanga mu birango by'ikipe y'ingabo z'igihugu. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi, ikipe ya APR Football Club yazindukiye mu gikorwa cy'abanyarwanda bose muri rusange. Buri kwezi haba umuganda usozwa. Kwezi rero, kwezi kwa 10 kwasojwe n'umuganda wo gutera ibiti. Ku bufatanyiro hagati y'ubuyobozi bw'ikipe ya APR Football Club ndetse n'akarere ka Gasabo, abakinnyi, abatoza n'abafana bahuriye muri iki gikorwa rwose cyo gutera ibiti muri umuganda usoza ukwezi kwa 10. Ibikorwa rero biri kubera hariya kuri Kacyiru mu murenge wa Kacyiru, ahahoze gare y'imodoka rwose zatwaraga abagenzi. Ni hafi ya Radio Rwanda ndetse n'ikigo gishinzwe abinjira n'abasohoka cyangwa se immigration zone. Hariya rwose niho uyu muganda wabereye gutera ibiti. Abakinnyi bose rero barahari, ukuyemo abari mu mwiherero w'ikipe y'igihugu Amavubi. Abandi bose barahari rwose, bagaragaye muri uyu muganda. Bahageze rero hakiri kare rwose, ku isaha y'isa moya baye bahageze, batangira ibikorwa byabazinduye, aho bahuriye n'abafana babo benshi cyane, ndetse babagaragariza urukundo ari benshi cyane. Uyu rutayezamu w'umunyamauritani ukinira ikipe ya APR Football Club, Mamadou Sai, rwose yishimiye cyane. Abafana benshi baye bari kumwaka udufoto rwose, kuko byaje no guteza akavuyo rwose muri iki gikorwa cy'umuganda. Gisa nkaho gihagaze, gusa abafana ubuyobozi buza kubabwira ati mwe muretse dukore icyatuzanye, ubundi rwose muraza gufata amafoto kuwo mushaka wese muri rusange rwose. Umuganda rero urakomeza wo gutera ibiti, aho babiteganijwe ko baza gutera ibiti bisaga 7,000 muri rusange. Mu mafoto rero cyangwa se amavideo muri kona rwose murabona abayobozi, chairman wa APR Football Club ndetse n'abakinnyi muri rusange n'abatoza b'ikipe
bari gutera ibiti hariya ku Kacyiru rwose, ni ibiti byiganjemo rero iby'imbuto ziribwa, ibyo nibyo APR rwose yazindukiyemo. Ni igikorwa cyiza dore ko atari bwo bwa mbere iyi kipe y'ingabo z'igihugu ikoze igikorwa rusange cyubakira igihugu cyangwa se kigirira igihugu akamaro, dore ko bajya no gusura abarwayi mu bitaro rwose, bagafata umunsi wabo bakajya gusura abafite ibibazo mu bitaro rwose barwaye bakabasura. Rero kuri uyu munsi bahisemo gukorana umuganda w'ukwezi n'abaturarwanda muri rusange. Ni igikorwa ubona ko abanyamahanga nabo bakishimiye bitewe n'uko bamwe na bamwe mu bihugu byabo bitajya bikunze kuhaba, ariko ni igikorwa cyiza bagaragaje ko bari gusabana n'abakunzi b'iyi kipe y'ingabo z'igihugu APR Football Club. Nawe rero muturarwanda, niba uri umukunzi wa APR, iki ni igikorwa cyiza buri wese yakwishimira, waba utari umukunzi wa APR cyangwa se uri we rwose, ni igikorwa cyiza kigaragaza ubunyangamugayo ndetse no gukunda igihugu, kujyana n'iterambere ry'igihugu biba bikenewe muri rusange. Andi makuru rero ni uko ku munsi w'ejo kuwa gatanu ikipe ya APR Football Club yasubukuraga imyitozo rwose, yasubukuraga imyitozo ku kibuga cy'imyitozo hariya mu karere ka Rulindo, ku kibuga cy'imyitozo kiri mu murenge wa Shyorongi, aho ikipe rwose yiyubakiye ikibuga cyiza cyane ikoreye imyitozo. Ni imyitozo rero yagaragayemo abakinnyi benshi, cyane cyane biganjemo abakinnyi bashyashya baguzwe muri uyu mwaka, ni b'abanyamahanga abafana bahora bishyuza umutoza rwose katabagaragaza, rero akaba ari bari gukoresha imyitozo cyane. Abakinnyi batigeze bagaragara mu myitozo y'ino ekipe ni abakinnyi bagera ku 9 rwose b'ikipe y'ingabo z'igihugu, bitewe n'uko bari mu butumwa bw'igihugu cyangwa se bahamagawe n'umutoza Frank Torsten, aho bari kwitegura rero mu ikipe y'igihugu Amavubi, umukino uri ku munsi w'ejo ku cyumweru bagomba gukina n'ikipe y'igihugu ya Djibouti ku isaha y'isa 9. Abakinnyi 9 rero ni abadefenseri barimo Yunusu Clement Claude ndetse na Byiringiro Jean Gilbert, akazamo Ruboneka Jean Bosco, akazamo Dushimirimana Olivier bakunze kwita muzungu, akazamo Nibizi Ramazani, akazamo Tuyisenge Arsene Tuguma, akazamo kandi Mugisha Gilbert Barafinda. Abo ni bamwe mu bakinnyi b'ikipe ya APR Football Club bari mu mwiherero w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Ni umwiherero uri kubera muri kampo y'Amavubi, aho aba bakinnyi bari kumwe n'abandi bagenzi babo bategura umukino. Rero niyo mpamvu batigeze bagaragara mu myitozo y'ikipe y'ingabo z'igihugu APR Football Club, ahubwo bakaba bari mu butumwa bw'igihugu. APR rero iri kwitegura rwose isubukurwa ry'imikino cyangwa se isubukurwa rya shampiyona rwose, aho umukino bari bafitanye n'ikipe ya Musanze muri iyi weekend waje kuba usubikwa bitewe n'uko umubare mwinshi w'abakinnyi babo bari mu ikipe y'igihugu Amavubi. Ubundi itegeko rivuga ko ikipe yewe itanze abakinnyi barenze 2 mu ikipe y'igihugu, umukino wabo wa shampiyona rwose uhita usubikwa en direct rwose, uhita usubikwa ako kanya. Rero ikipe ya APR yari gukina Musanze, none umukino wayo warasubitswe. Rero APR imaze kugira ibirarane bigera kuri 4, ko ikirarane cya Rayon Sport kirimo ikirarane cya Rutsiro ndetse n'ikirarane cya Kiyovu Sport, akiyongeraho n'iki kirarane cya Musanze Football Club. Byose bakaba bategereje rero igihe Rwanda Premier League rwose izasohorera karandiriye yo gukina ibi birarane byose uko ari 4. Gusa hari amakuru avuga ko ikirarane cya Rayon Sport cyaba cyarapanzwe rwose ku itariki 7 z'ukwezi kwa 12 rwose, akaba ari bwo cyazakinwa kigakinirwa hariya muri stade Amahoro, dore ko ari umukino ikipe ya Rayon Sport igomba kwakiramo ikipe ya APR Football Club. Gusa amakuru yo ntago araba official, gusa nayo ni amakuru ari hano ku mihanda rwose, nayo ntitwagenda tutayababwiye ngo basi tube tuteganya igihe cyazabera. Gusa ntago byarenga mu kwa 12 kikirarane kidakinwe, kuko fazare igomba gusozanya n'uyu mwaka ikarangira mu kwezi kwa 12, kuko mu kwezi kwa mbere bazatangira rwose bakina phase retour cyangwa se imikino yo kwishyura muri rusange. Rero tukiri muri APR, umukinnyi wayo rutahizamu uca ku mpande 11, ubona undi ni Mugisha Gilbert Barafinda.
ku munsi wo kuwa kane mu murenge wa Kinyinya yazamuye akaboko hamiriza isi n'abantu n'igihugu ko yemeye kubana ubuziraherezo akaramata n'umukobwa yikundiye witwa Mpinganzima. Uyu Mpinganzima rero asanzwe atuye mu gihugu cya Canada, akaba nawe yaremeye kuba umugore w'uyu Mugisha Gilbert Barafinda. Basezeranye rero imbere y'amategeko rwose mu murenge wa Kinyinya ho mu karere ka Gasabo. Uyu rutahizamu rero yaje kuba ashyira umukono ku isezerano rye yahaye uyu Mpinganzima usanzwe aba muri Canada rwose. Ni nyuma y'igihe gito aho yari amwambitse impeta ya fiançailles cyangwa se amusaba ko baza kundana bakabana, rero undi nawe yaje kubyemera atajuyaje, none ubu byose byamaze kuba biba tayari. Yavuye aho mu murenge rero atasubira mu mwiherero w'ikipe y'igihugu Amavubi bitegura umukino w'ejo na Djibouti. Nibyo rero twaba tugarutseho mu ikipe y'ingabo z'igihugu APR Football Club. Ubundi reka nkomeze mbashimire mwe twabanye, ujye muri comment dusigira igitekerezo cyawe rwose kuri aya makuru muri rusange, ukande like niba utarayikanda, ubundi ukande na subscribe kugira ngo utajya ucikwa na byinshi bivugwa mu mikino hano iwacu mu Rwanda. Iyo yari APR Football Club muri rusange niyo tuganire cyane kuko niyo yari irimo amakuru menshi cyane. Nibyo reka nkomeze mbifurize kugira impera nziza z'icyumweru, ubundi muhahe muronke.